June ni som panga zan khan Ladakha Galwan Valley an tia chuan China sipai le India sipai te nasatakin anin tibuaya anin sualba ka lungin anin vomboka tiangin anin voboka ni silai ero an met puak lo ve ve a le lama hian liam tuar anom nualin an soya India sipai pathumero an thita ani sangkha zakwa somsari panga nuwa India le China sipai te thina thlengkhopa anin ti buai voi khatna ania India hi angoi mai bikin arinom lawani India sipai lam chuan galwan hmuna hian boruak so sang ti dai an tum lain hetiang hi athleng ni in an soya sipai thi tem hing hi puan zara ni lawa Cornell hi Bihar regiment ani thu media te chuan an tar lang thung ani China sarkar thu puang tu chanchin bu Global Times chuan China sipai hliam tuar anom venual thu an tar langa editor in chief Hu Jijin chuan Twitter India hian China do theina hi ria se invilik hausu se boina kan zong lova lawero kan hlau hlek lo anti cher mai China Foreign Ministry thu puang tu Zhao Lijian chuan thotan ni khan India sipai pahnin ram ri kanin China ram chunga voi ni lai an ron luta kan sipai tenen in tibuain anin phek sualta ni ti in India chu an pu chel he ani Prime Minister Narendra Modi chuan Chief Minister te video conferencing nei puya tum chu kaltlang puilain Defense Minister Rajnath Singh chuan sipai ho tulu pathum Chief of Defense Staff le External Affairs Minister tenen meeting an nei zoin video call in PM hi thil thleng chanchina riat tirta ni engtiang nge India hian ama chondon riat alhar sari hle ani kumruk chung te meu chu rampani sipai te ramria mun nia anin emek to India le China hian ramri KM sangthum zali somria le pariat nein tuna hian sipai an chobbel sau ve a galwan luya hian anin tong le zau thina he lui hi sangkha zakwa somruk le pania India le China indo na lo chuana hun bok khani India hian ramri bul loka kongpui le thlona tum mun athuam tha sawa sangni somni pania pheichuan China ramri hi kongtha le poimo somruk paruk lai siam man atuma kongpui pakhat pheichu tuna an boina mun bullok Galwan Valley bula Daulat Bek Oldi thlona tum mun nikum Octobara an hon tharkha apo don nge ni ramria India malak na pui tham tak hian China om mai tir theilova hetiang hi athleng chhota ati theome rin thu ani deuh to a Doklam Stanofa khan India khan in remna azong ma sajok ati theya Ladakh Stanofa ero hi chuan India hi akhongang reng hlea COVID-19 awanga China laka in sawsachak sarkar anom ti hi asheranin arinoma aphena hian huai chan thatak po anei nge in arinom chuti line Sri Lanka wanga kandram economy chiat lai tak hian zan khatin ka man po a hau tak ti siain film khur tak si ramdang berona economy veng ranin tlom zor mai chu atum mel to bik lowa sipai nun na hial chanta ka chuan boruak hian dai lama pan arinom ri lawani India le China ramri chanchin kim chang ngai thlak chun zom teang India le China ramri hi Sino-Indian border ti ania sector thuma then ni in Western sector middle sector le Eastern sector a then felani India le China ramri hi kilometer sangthum zali somre le pariata thui ania Bangladesh ti lawa chuan Indian ramri anei zinga thui berani Western sector a India le China ramri hi KM sang ni za somnga le pania thui ania he ramri hi India lama chuan Union Territory ni ta Ladakh ama Jammu and Kashmir state huam chunga omle China a Xinjiang province in kara omani hemi ramri a hian aksai chin oma hei hi India chuan Ladakh huam chunga om nia chalin China chuan Xinjiang province chunga om ni in a chal thung British khan India le China ramri hi voi ni ngot an lori na kumsang khazaria somruk le panga a British in India China ramri asiam chu Johnson line ti ania he line chunga hian aksai chin chu ahun laya Jammu and Kashmir tuna UT ni ta Ladakh huam chunga rin lu ani kumsang khazaria somkwale pathum khan British bokin India China ramri siam lein McDonald line ti ani bok he line a hian aksai chin chu China a Xinjiang province huam chunga rin lu ani thungani British in India le China ramri a line pani asiama wang hian ram pani te in kara in mu thiam lo na om pha fowa India chuan Johnson line hi apom zoka China hian McDonald line hi apom thungani India narama acha Ladakh hian aksai chin oma aksai chin le Ladakh in rina hi
Line of Actual Control LAC ti ania hemirin chin mar chaklam chu China thunei na hnuaya omani middle sector he sector hi ladak chimthlang lam atanga Nepal thlengania KM zaruk somni le panga thui ani heram ri hian India Himachal Pradesh le Uttarakhand akal tlanga Tibet le India in rina po adektela middle sector a India China ramria hian ramri chungchanga in ti thiam lo na athengai lo ti theiani Eastern sector heramri hi India Sikkim ma oma Nepal Tibet China thunei na hnuaya omle Bhutan ari bokani he sector hian Arunachal Pradesh huamtela heramri hi Makmuhan line ti ani China chuan Makmuhan line hi apom theilowa kumsang khazakwa sompali Simla conventional line siamna inremna khan Tibet Shroi tu ten anlo pom mai kha pom thei turin thunei na le chanvo an nei lo ti in voin thlengin he line hi China chuan apom theilowani China chuan Arunachal Pradesh a Tawang area chu Tibet huam chunga om nia chalin Tibet hi China thunhuaya omani China in he line apom theilowa wangle Ladaka Aksai Chin chu ata a achala wangin kumsang khazakwa somruk le panhi khan India le China chu anin do pha hial to ani Ladaka line of actual control a hian in mu thiam lo na oma he line a Pangong So lek le Galwan Valley baka Sikima nakula ramri chungchanga rampani sipai te in mu thiam lo na athlengani meininga zan khan Ladaka Pangong So lek bula India sipai le China sipai People Liberation Army in kara in nial boina awma wangin boina achuaka China sipai hian tiang anken thule boina chuaka hian anman ruwa an tho tela wangin India sipai then khat chuan liaman tuarani he boina hian meini ruk zana thleng awa amuna rampani sipai Shroi tu te anin biak remna wangin boina hi apun lun zui talawani Pangong So lek hi finger 8 a thenania finger 1 atanga 4 hi India thunei na hnuaya omania finger 5 atanga 8 hi China thunei na hnuaya omani thung Pangong So lek ka finger 8 kal thleng tura India sipai patrolling chu finger 4 a an lo danga hei wang hian in hnial boina achuakani ama point China sipai te hian India sipai finger 2 atanga patrolling nei thin chu finger 5 pia lama kal an lo phal to lawani finger 4 a hian ramri pela China sipai lut anom nual thu India chuan atar langa India hian finger 8 thleng hi aram china achiara wangin helai thlenga patrolling nei hi ramri pel lawa ain ngai ani Sikkim mar saklama nakula pasa hian India le China sipai za somnga bel chu meini kwa khan anin ti boinia soyani bok e boina hi boina lian thamani lawa silaya in kana thlen lo ba ka manro tel lawa in sual boina ani ber e thil thenga hian India sipai pali le China sipai pasari in hliam te na wan tuara in biak na wanga in rem na awma wangin boina hi are zui vele mai ni Ladaka Galwan Valley a India chuan lei ado meka he lei hi LAC atangin KM Sarial ha ani he lei hi ama omsa thinga siam lei thlak na tura ti ani me ni som khan lei do me ki China chuan ado dal thu asoya aram china India chu lu ta le defense facilities a apu ani mase India chuan saklui zel atum thung India chuan Ladaka ramri Hot Spring area India ram chin KM thuma China sipai lut le patrol point som pangale patrol point som pasari naya luta apu ve thungani Galwan Valley a leido hian Nikuma Defense Minister Rajnath Singhan ahon DBO road apodo nani China President Xi Jinping chuan COVID-19 shileng hi China ramri zauna rem changa hmana tumni in Indian National Security Advisor Louis Brahma Chelani chuan asoi Hong Kong tual chung thunei na titlem zonga National Security Law thar siamatuma South China Sea Administrative District thar pahnia siambaka April thla a Vietnam Fishing Boat apil chungchang po Chinese Maritime Surveillance Vessel ti ani thu Chelani chuan a soibok